kaya kapur yung patba omdon pulit omdon sorkar ka sorkar kan khlem phimla banai dara ki patba phi dem ra pulit uspairu phinjabla dia nakale nga jonga ngakwa phi ki noelam joka Grantes Foundation so haba sangero ka disatkan kito kilo kemiru ki baya joinlang sangero ka disatkan mereka pensyait patba hisno kitau kumale ka khasi authority klang ba ka sorkar kan septing klang banginyo ya jinjo lada phi pensyait patba hisno kitau lada pila pensutu pila pensyait patba phi patba urosta te lada ka sorkar kapne kumtang ngin penum ngin le snon kum Manipur ngin le snon kum Nepal ngin le snon Bangladesh ngin le snon kum Iran kan sabdon na thma lada kile don bor usawan Donald Trump Netanyahu usawan tertma usawan tertma sahang ni jalan khaya kali nga jonga ngam sulur ban satngan ngire ban pendiam ka ba khna bangin klan ngin la banyale yakini kiri asap barang la pentula ka phate banyale bermet le khlam ka bor kuno ngin la banyakun hello bro ki baju kesan pa yaki video ke jonga sport dia hagan ka video na ko ban pasat yaki sembok kentien ki jonga khamtam haga bayde berkato ka jingsong satngan jumba is binongla Utarman jong ka Grantes Foundation dan ka GTF ti har menta kila dor ki longkmi nari boy ki balai join lang ban ne song satngan hangte hamadan malki nakale nga jonga nga isne haba pece ki para khasi ki pardo parasnam ki ya satngan yeldi nakamta ki tindawa jongki nakale nga jonga ngakwa ban ajingmut lada pipediang lane pipediang lu kasong kamon ka jongki nakale nga jonga ngamkwa ba mapi ki pardo parasnam dungi phenya song satngan phenya pentrot kaya ka phalade namarada piasong satngan to pi pentrot ka ka phalade lagi bun sungi kala manthal ni pangrini ding nakale nga jonga nga kerpat jaka Grantes Foundation lada pipediang lane pipediang lu kerpat ba pen lek pensai patba ba ki chong kitau ya ki butpo ki but asap ya ki but sneu jong kane ka sorkar MDA le pensai ba ki chong kitau ke khnang ba phinyo di kersan ki patba pensai ki chong kitau bat sa krenru haki media khnang ba kan sapriang step khnang ki patba kinya sai kinya sutu limba ka RTI lumpi grande tatar le pensai tisno kitap kumbale ka khasi authority halo ka jindawa ka ki ban penlong tin sorkar ya ka tin khasi ti menta ka sorkar kala pediang ya ka jindawa juga khasi authority kala pediang bat kala menjur ban penlong tin sorkar no ya ka tin khasi bat ka tin garo hangne jalan khaya ya ka to ka jing pensai patba dong khasi authority na kalenga dong ngayaro sikaraye namar ka bakongsan hi kari kaktin ilan kam ya kaktin lajong ha ki officer kar hangne hajla me khlaya ni wat ja kaktin ngisu ilan kam ni pangintip ndre ka bakongsan namar bangite gi khasi ngide benang me ja kaktin lajong ngide ban tunan kam ja kaktin lajong haki officer kar lani haki exam kamru ngide ban thobe ja kaktin lajong ngide ban persana kaktin we ngayaro ya kato kajing dawa jongka khasi authority kumta ngakarpatu ya ka Grantes Foundation sabhaban le kumale ka khasi authority le pensai be kisno githau therbe tharthar lingba ki RTI jongphi halor ki buipo ki buchukor bakti jingthmu ki basneu jong kane ka sarkar MDA ban snai ki project ban perlong kam auri hangte halung pungdeng sebab pensai be haki song kitau khnama phnyo dingkersan ki patba lada mangi ki patba nilasai lingba kajing pensai ka jongki kumta ngina nyom son patba ke ngina le kembali ki patba ha Iran ngina torbe ngina le kembali ki patba ha Nepal ngina le kembali ki patba ha Manipur ngina torbe ki patba Sadu bisa sekretariat, omdan pulit, omdan omdan head sorkar ngin turbe ngin lebe di patba bada tageleng joka sorkar
kalau le dari kamban penjot jangan ipai ba ni khabar nami tentang tentu jaga Green Foundation wat penstong kai kami dapat lade wat nama syong chatkan itu nama kakta ya kami dapat dempi kakta ya kau akhir kakate kabur te le daka jingsai le ceki syong kitau persai di ba persai di media halor ki bud asap ki bud po ki bud syukur jongre ka sarkar ini ban manra da kita ki spa kita ki jaka perkhemet kita ki jaka ele kentre ele khusbi sahaban pensai be chaki song kitau kenapa ki ba kin kesan kenapa penyo ya ka kesan ba klayo ka kesan ki ba kumta mangi ki ba ngin lektur be nginami be jong ba nyatur ban penklam sundon ya ka sarkar lada phim la ban pensai kumtayam lada phi ya syong satkan to te bun ki ba le ki bon tip te na ka taw yu phi syong satkan hoi ki yu i limba ki media ba phi ya syong satkan re ki mun tip hai ka taw te pensai ba le pensai ki syong taw pensai limba ki ati ai dong ki halo kita ki but po ki but arsap jong na ka sarkar die lada phi pensai te ki ba ki sai klam ka di mun sai te kajing syong satkan untuk kalong kumba pentelot kai kamera phadde pemdai ban pentelot kamera phadde na kalen gajunga ga i te phi nga kersan jaga tinga ki de phi rei bandong ban satkan ban pentelot kamera phadde ngam tre manga na kalen gajunga ngam tre ban pentelot kai kamera phadde ban penyopang kai ladi ban penyap kai ladi tang nakamta ki babi marpun pai ba kitang bi kumta ngam kwa banlung langknya ndagam ta babi ngakwa swa ya kata socialization lane ya kata di pensai lane ka kampi lara ki pai ba ikersan kumta ngin saya tu sak mak bat ngin miru du pai ba dai ba ngin sumi tang mangi we arngut dai ban su mi ban su satkan tang mapi ki no yalam ka Green Foundation wata ya satkan lang baru kuatin daripada syatkan lang baru tupai kan pada ya syatkan dari nak kalian ngajung ngambil seluruh ban syatkan ngire ban penbiang mereka bang kenapa ngin klan ngin lah ban yale yakin kiri asap pada ngila pentelan dengan mereka hati ban yale baru met le klam kabuar kumno ngin lah banyak kun kumta ngide ban klan mereka bang kadi ngide ban bampa kan bagi nang yo kan bagi nang impon slopat hai ngide ban bampa kenang bangin lah banyak kun pasal yakin ki real talk dan skor yakini ki nonto yakini ki real snow omdon pulit wadu spire omdon lada mangi pai bang nimon namar dai mangi de ki kenrat maki ki chakri jungi kumta bapin le don bor bapin thombor ngi bapin wan penjat ngi pinomla lada mangi pai bang ilamuan yang itu pai bang baroyang lada ngi teli kan salong kumbalong Manipur kumbalong Nepal kan saum silongi ki khasi jantie ngi ki pai bang nang nang mekraya ngirang sidap la ngirang khut pat de kan hakau kalian ngirang jam pala lada dai kum ki jadi merewam ngila yang sunur pai bak ngila penkit thama sunur pai bak kumtai kapor yang pai bak omdon pulit omdon sorkar ka sorkar kan khla dara layang pai bak phi omla le kumta wala phi dan makna kita kitir siatu ubro ba sacrifice nakam ta jing ma de nakam ta jinsa phi mla palle wala uyap hada insya kembali ya putra sing pimla lagi rawaki upat ba fi dem kram pulit uspairu kenyama pet hairan balai ka iran ka kitma balai hairan ka kitma ningkong gade ka jing nyon ben ka sarkar iran di pai ba hakaba ki pai ba kil haban mi khwar ba ki nalor ka dia ki pai ba ka sarkar iran kalau Kristo ipai pak mereka kalau set kalau sedin pasti te day na kata ba Donald Trump
Dagajnya trelang baru Netanyahu. Kila ya hiat mai Iran. Mentah Iran kadang orang katma kampat ku. Namar kato kajinya kerenya sugru kala pelom no. Kane baru kadai namar ikam butpo, ikam asap, ikam sneu jong kino yalam. Nah kalian kajua ngamesha ya Donald Trump. Ngamesha yu Netanyahu guru. Namar kini ki no yalam. Kilong ibar sabha. Ki wana thmaru, kile thmaru nakam daga jinyo jumtoy. Haba kile jir thma Iran. Oi kawe kiarap ki pajba no Iran nakajing yon ben jo sokan Iran. Ndre hakawe kalian bat balik ki thma Iran mar ba ki kwat kontrol dari Iran. Kawe kali kata. Te mentah katma Middle East kampat kuat. Kadang dol. Te kini ki baro kide ki jingar sab jong kinong elam. Hangne hajala mi khaya jong iru. Kini ki kendung kendram. Lawana di kinong elam de. Habang iyo iki no elam ki basneu. Habang iyo iki no elam ki bajakli. Kumta kajalaru kami kendung kendram na kapor sepur. Piwi nem. Ngi kham jai jai mangi khasi. Mangi khasi ngi kham jai jai. Petung ki garo hagini ki puar mandem. Ukora sama unamnut balik kumar ki garo. Kum tahu kuat ban permi kendung kendram hang dari khasi. Namar cisin bau permi kendung kendram garo yam ki garo ki map. Pet kum hagini ki puar mandem. Ki yakhi ki letang ya ka office jong ka NPP. Ki letang ki penprade ki terbe tatar. Te hadin kato ka jinyaki ka huri hura ka kendung kendram agaro hegots. Nakaleng jung korasang mana. Uhaban penjajah. Uhab banwati kilat linti kumno ban penhun ki pajbak garo. Ki pajbak garo tapi kinom ali. Te nakaleng katau korasang mau syuting ban lek kulmar ki garo. Yang i hasibat namar ngide ki bejam. Ukhen ngi bangi de ki be. Mangi hasi ngi da bahasa. Nida jajah sya. Radai bangi ye tapi ngen kruit be kuma kruit garo kan. Dai mangi kasi bun ngidang jajah ngidang sida. Ki garo kilong ki masyalak ba. Kumunta basya tangan. Itu kino elam jong ka Green Tech Foundation. Ki garo hatu kila pelong sa kano-kano ka jing persya, kano-kano ka jingaki. Kumbali kini kino elam sang halang hakato ka puar ba don ka huri-hura hagaro hills. Hato ki garo lapan pau sa kano kajing persya ni ka sorka mentah ka jing sya tangan jong kito kinong alam juga Green Tech Foundation. Nakadang kajong ngamyo iye baki garo kia persya halor kato kajing sya tangan juga Green Tech Foundation. Dia waradon kenung kenam agar hills pat ki kasih jungi ki syongship ki pelong ki jingalang amat pram ki penblok kaya surok. Dia mentapat lara ja yau pardo pasam jungi yau kasih jungi hato ki garo ki apan pause kata kajing persya kajing ki ya ka jingle jong ka sorka dia nakale ngajong ngakwa pi ki noelam jong ka Green Tech Foundation so haba sangeno kajing satkan kito kilong kemiru ki baya joinang sangeno kajing satkan rai pensyai pajba ki sino kitau kembali ka kasih authority kenang ba ka sorka kan shifting kenang banginyo ya kajing job lada pi pensai pajba ki sino kitau lada pila pensutu pila pensai pajba ulas start te lada ka sorkar ka pen kumtang ngin penum ngin le sunan kum ha Manipur ngin le sunan kum ha Nepal ngin le sunan kum ha Bangladesh ngin le sunan kum ha Iran hangta kini kinang yalam kin sabdon ka jing suir bat kesawai bat kan sabdon ka thmala da kile don bor usawan Donald Trump Netanyahu usawan